Jua-jua mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang edikepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asa dak tong idengan iten diperbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagi sentendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, si perlu nakalon dinalako mendengkohkan. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ibas 5 Musa bindu 20 ayat sada soh ayat 14. Janah nat si bagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pedua kan si mendok. Uwei mo Jahoba debatamu, asa Karina pasu-pasu enda, ibereken bain dene. Bapak inang deket kita Karinana, mendengkohkan, imo sada kunci si perlu nakalon, sini pesenget debata mendahi sendihina. Mendengkohkan sorani debata, imo gabe pemainta si mertuhu-tuhu, dinalako ki perdateken, dekat lako mengulakan sa. Lot sada bekas, imo pengantusin rebakan perukuran. Mengantusi rebakan mengulakan. Ibas mendengkohkan idi. Perbinatohan si mertuhu-tuhu dinalako mendengkohkan barang pe ki perdateken dekat senteng Karina patin ni debata. Gabe ibereken mo mendahi umatna idomi pasu-pasu si enggo ipehantar debata. Pasu-pasu idi, odango pelin kini bea perdagingan misada kalak sambing. Tapi ibereken ngo kini duma rebakan ibagasan kenggeluhan gabe bangsa si termurmur i dunia en. Bagi mamo, mula oda tak ulakan Karina patin nai. Ipesenget debata kita. Mula oda ngo iuwe kita debata, janah mula oda tuhu-tuhu setia mengulakan Karina perintah dekat patinna. Mengena mo taba barang ise Karina jekat. I zaman bagian dari gendep ari dom si masa memain kita mengulakan ulan sini pergedoh atenta. Bue ngokala merasakan dauh narap debata. Kita Karina si pendengkoh katani Tuhan. Ia rahkan ngo kita asa peradekan ukur bak coping ta mi dengan ta. Mendengkohkan dekat mertuhu-tuhu. Bersodip mo kita. Ale Tuhan nami si permendebasa. Dak tong ngoko memereken taba kami pasu-pasumi. Ngeut ngo kami mendengkohkan dekat mengulakan kade sini kelemokenmu. Kumernai dingo si Tuhun nang gelu nami. Ipoji kami moko Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita Karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita Karinana. Juan-juah mo banta, shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.